clear to te chibai vek ule hei tunchu my village program a chuan hei Iana khwa kan vatlo a Iana khwa kan omeka Iana khwa hi aizola joint kilometers zathum som kwa pani a hla ani a hei a khwa nuam em maya barmaram ri depa a oma ti chuanin an kho in rail ball dan tele a chan chin tlang puite kan clear haule dona clear to te tira changa top thlenga min lau clear sakle tu cheu khan kan so ma cheu Iana khwa hi zathang lal naramani a mararama kho upaber zingami ani wangtu namten Myanmar changin kumsang khazariat somruka changa sangkhat zariat somsari in carbor khan an laudin chanto a tuna an khomuna anom ma hiam chorlung chu thanglam amung baya te chuta changin khaibeya te hun enge mochen an lau khosato chinani khaibeya anom hun lai hi captain j6 area alandanin kumsa khazariat somkwani ashiat ani khaibe changin munshang shanga anin sonkwa zela anlal masaber hi zaking za thang ani he kho op tu anlal te chanchin po ngainom tham taka oma lalban kumtheng khan te cheher lo chu Iana le sia talal ni in rawarel ani Iana khwa hi Mizoram khopui ber aizola changhian kilometers athum somkwa pani ahla ani kanti to kha district capital siaha achangin kilometer somruk pani ahla ani thunga Mizoram chimtop Myanmar ramribula khonwam tak ani chong himin chen shang tu ani angbokin mintipum khat tu ani bok chimlam marakhwa ate hian mizo chong kanti dulian chong hi an mang theiveka chu chuan in u naw na le in po na chatak min siama mintipum khat ema min khai khom chahle ani aming putsan hi changpui ngan senga heta chuar lung le lungbu nin kara khan lui pakhat omani lui pakhat oma chuluya chuanin heta barma ram atanghian thantlang khohian raman ron choka chumi kianga chuan riaka sakayan khora lung pakhan ho khan sakai kha pathum pali te kha alom ta chuan mani tong chuan ainak khani ai kha chakai tinania anak kha dum tinani khamia tang chia khanin alui po kha ainak lui antia a khoming po kha ena kini wong tu tong chuan ena antia om je chu ameng dik tak chu ainak hini ma Iana kho boruak hi ashisel le a chalai an tho thang cha a kum opazok te po an hoi hara he khwa ti moi tu berte anni tunma achanga fai ngai na mi he khwa hian anneya anja in anda poimo em ani o ti chuanin he in khwa ya fai em maya an lo soidana chuan he kapu hi zinga ma taka te thawa afang kwal chinan ti akha kha khami chanchin kha toite min han shil ta che o kan khoi he ti em ma a fai na chane atang puin ke ma wangani Korhana ni se MTP ni se ten VC apa ni se ke hena file lam trankal ala tukuma chuwan fenen heti han kan felene katibaya eng angin nge chan chu ilak in tina hen ka kala anin kyang bol ho pyang cheng an thenge te ring tu inia bol ho he en tishete katisela tuna chen pachen khoina zarin ki ai henen felso ani ta chu an holem lawani mo an thinarim thinem an thinarim do ni san ka hetela he kan daw anin kyang kha bol hlo lo tuka voi thung voi li adina ka hil to atilo ka thinrim lo tuka ke ma ka bakala thei to pi bol ho zong zong krut phai pe ka main ka hal pe ka to na chana fel to khop tin hetelai mo la po henesla fai nei cha kangai na le tuka mo alomom le me en ton tlak nang mang hi anwanga tin he ka ta sa pa hi zukla ma pakhat ma katilo te zukla man thalo je te ka si en ton tlak takin launung zero tuna hian Iana khwa hi village council pani VC1 le chuwa in chenin
VC member 1 le chuwa pasari ve omin khopum puya VC member sompali anummeka an khotlang in opdan afil fain mararama thingtlang khomason tak nun phung changkang tak animekani Joint chairman kan zotanga in khwa hian in engzat nge oma mishing engzat nge cheng in hi za som thum le pasari kanya mishing hi za sari le som ni pariat kanni tichuanin sarkar mun poimo umte he school le department te engtenge middle school oma chuan primary 1 le 2 om boka chuanin clinic center kan nei boka wadi pakhat kan neya mai ro chu pakhat hi la dailo ang deu kan ngai wang hianin private zongin kan ti leta kan sak leta in hi ang ni chu private ten chun mo Ezon na ko nga Iana khomi puite hi kutna thoka ezong de ovek anni a tlangram lo nei te luipui phai nul siam te ranvul te hi anei zona tlanglon berani a andin hun ain ang tlangin anin du sakton em chewa he hian khwa po atinuam hle ani Iana khomi puite hi pathian rin na ko nga enton tlak tak mai khwa anni a kumtin bible chiar chwa hun te nein chalai le nu le pate antel china Mizoram le marachong te in an chiar china khotlami puisha theya bible an chiar chuak te chu ngai nom tak ani lelpa chu mi veng tu ani a ka cham lo wang ani chuan ho bet thingdup muna te mi bo lir thin a chola tui ka ma te min throi thin abui po cho tu king tu shata apa vai tu a chang ma cho ta cho phala ta unga be ne ama ta cho sirang apone po ung le khe apa go saka tui pesinga ung tui volanga pchui lai ama ta ka hring na thot lung sako ka tichuanin in khwa hian kaushan hi engzat nge engtenge kaushan hi tu na hian panga kan omta chuan UPC hi pakhadania Northeast India nia chuan ECM chuan Church of God hi pani nan oma ni sompali le ni sompangai nan oma chuan Roman Catholic hi pakhat chuan kan vain panga kan omtina ni chu tichuanin mamo cha khai han la khomte har sa em he fur la ya te ro tui tlak tam hun lai te hian engangin nge in lakchin mi kum hasalam khachu cholung le hemi ainak inkar hi leimin na sa Vangkhan har sadna tam takan toka chuan kumi nai ro chun he kan kalkong te hi metal ve kan ni to wangsian football ni hrilowa tu na ri chun kan har salu Mizoram thingtlang khodang te ang bokin Central Flagship Program shang Iana khwa hian aluta khomasona changkai tak an ni hlom an khwa in ma an son pha a rale lammaya Myanmar ram thingtlang khwa te nen chuan in thlau tak ani India sarkar lai pui malak na apo an lom hle ani central scheme lama hian engtinge in mu'a in mang changkayam kan mang changkai he NRG a chang taponin kan mang changkaya in sak chan puine tapo ni se kan hunwal mai central scheme atang hian JJM chang tapoin chan puine kan hua chu in tin connection in petamo kan lom khop mai hei tuna in tin deu thoin tui khura han choi ti vel kha kan nei to lo ni chu PH lampang atang 15 finance hi kan thok veta ni untight le tight hian thenta PH lam hian in 60% min peta untight hi 40 chu ni deu ber mai tuilang na cha nei te tui hnyang nar tak nei te kan mamo chewa tuilang na nei mu mal lo khwa kanom cheu lain Iana khwa chuan tuilak na cha an neya malak bel ero khomi pui lo pung zela an mamo hle ani enge tuilama hian har sadna te in to kem tuite hi in mu cha em in hnyang nar cha em tui lampang hi chu tui kan tui hai chu tha ma se department lama transian tui pipe min sem sa ke athawak lo wangsian tui duang chon kan har vak lo a khami englo siam thatur hian thei topin kan chove a ma sem ni sem sak chong lo a ke mani zon bisin natlang kan thothin ni
ti chuan chung an malak na a ti chuan enge du khop lo lai te an ineyem chu ti chuan han ti jok se ti te ineyem o du khop lo na lai chu ka nei tui hi kan tui nar hi chu tuna kan lak hi tha sel chuanin tuya chuan hiang nar tuk tura kan ngai ma se khatilaya khanin he ta nikum kum masa amin lak sak PC department changamin siam sak ania mai ro chu a pipe so a phum thei si lowa kham vek ania wangkhanin khitelaya khianin har satna chu kan tok na sa kumina pohian kan beina sa poisa tam tak sengin mo chuanin kan han siam thei kan ti a ma se kan hnung loka kha ron tlele lowa hei a phum lampang ati han min ti sak thei se PC lam tang te pohian chu a thavia wang ti kha kal usoi ve du nia Iana khwa ti hian faina an ngai pui mo hle a intinin mani compound ti fain in ti mu a thil thatakani khwa ati changka nga hoivel anwama shisel na ko nga po an faina hian ati shisel hle ang ti arin thei ani o heta kan join serechi kan zotanga khotlang faina ko nga hian eng angin nge ma in lak chin DDK aizol changin heta ke ni India ra ma khokil khorber khomu pinga timin kal chila ama sen lom thu ka rilu cheu ni kan khoya faina ko nga join VC ang ten le NGO ang tepon ma na satakin kan la atlang pin kum khata voithum natlang te kan thoka te chuanin bollo paina toi theilo paina tepo fiti finance atang te point kan siama chutiang chuanin bollo paina mun thatak kan neya chuta chuanin paiman hi in tin thlakata som nijel choin chutiang chun amuna bollo kan pai thinani ti chuanin gas le oil lampang hian enge indin mun in mucha em gas le oil le bu fai thlengin gas le oil hi chu tu na chuanin ke ni lampang hi chu sarkar thang om to longe mani kan oil hi chu kan dong to lova amaro chu bu fai le gas hi chu kan dong tha ri khop mai gas hi thlan ni dana voi khat te hi kan dong thin zirna hi changka na ni a finna bul ani ti hi Iana khwa ti hianun vong renga munkil khora omma se zirna an ngai poi mu ema ken robinson a thufing thil chik pe hi hlotin na cher chhuana kholani ati ang mai khan until zireng reng hlotin puitumin an be chinani Iana khwa ti hian khoma son na tur kong sang sanga mamo langsar tak tak an nei nuala khotlang mi pui pun khom tur hol chate chalai infiam na tur field chale indoor stadium te agriculture link road te zirna konga high school tal nei ve theise andu sakpui om hle omna tur nei ve lautan chuan school an chol san mai te achul china zirlai no pangma hun zelatan high school nei chu he khotan hian thilpui mo takani khita tlang phusa tlang kantia thenchang ke chung tlang te po kantia chu mun nuam tak mai hi nia akal to ta chunin kal le zel hi andu thina chuta chuanin hei Mizoram state bird vavu te saza state animal te hi a oma ni kumlama pirin pui local lai khan kan mistri zom ta local lai khanin chunglai vel te chum ha milak sak tu te pon kan thelu ta chu ma te milak saka kalkong amun thlenga kal thitur ma milte milak sak the ni chuanin ma sonna tam tak kan khotan ka om karinga achan chu khomong ping kan ni wang hin tu ma hian min tlopo lova sarkar official tang achangin an lokala min kalpe ta chu barma lama ya changa thlakata voi khat voi ni khani mea chu tiang a om thei chuanin tourism lampanga te po khama kan sonanga chu kan khotan ha sonna tura thatak ani kan ringa kan pian ma de tang ato lui rangke kan timea chu kan ya chu ti hun laya engineer Rualkimna khan ma la hydro CM turin amaro chuan doi thlak takin ni bolo ani alo borala changkanim halak zui to lovin oma chung te po chu om thei chuanin khotlang tan pialama khothen om tan te pon yang chu ma sona thatak tur ni te pon kan ria ni Iana khotlang mi pui te hi enkol nuam tak
thuoi tak mai an ni a khotlang ro rel tu VC te tan har sat na siam anom ngai lo faina ko nga te zirna a te khoma son na tur kong shang shanga malam pan zel hi an du berani ke ni heta chimtui pui anti po inin atop na omte kan nia barmaram ri khokil khor taka kan nia tiang kan he tianga DDK lamatanga min ma min in ron la ka hi lom kan tia he tiang hun ta po hi kan la tong hi kan ring lawa mai ro chu khoten khat nge mo du darshan te kan ron en chang hian eng mo income na te khodang dang te kha in nei chuan ria ma se khatiang kha du hle mai la ke ni chun khatiang hun kha kan tong phak kha kan ring lo ta ni rin lo takin hei min ron tlo chila heta interview na ang to point ti han min ron nei pui hi lom kan tia kan lom tak set ani ti kha ka soidin sela chuanin malam in kal sel na tura po pathian in puin kai hroi sel chu ro se ti kha ka soidu ni ka lome ole ti chuanin hei in khotlanga bible chhar chwa hunte in lo ne ya hei kan na thona zara ti hian han chol sakri ta kan lo me ma na in mi don son na kan lo ma hei ke ni po di ke lampo in chunga lom thu kan soi ani kan lo me ke ni po kan lo me thingtang mei chha de din hun choi kan saka ezon nang yang het siam sak tu sarkar lai pui flagship program poimo tak Mizoram State Rural Livelihood Mission malak na hi Iana KHUA a po kalpui ani a Iana KHUA mei chha de chawin changkai pui mai lovin khotlangin ma an son pha hle a ezon nang yang het jok nei pha an tam hle ani ti chuanin in khotlanga hian eng angin nge MZS RLM Hnuai Self Help Group lo omi in chor changkai dan success story thatak tak nen oma hlotling pui tak tak ten omanga chu enge in khotlanga hian ma in son in chor changkai dan kha toite min han shil ta che ole ka ke ni chu he SSC alo oma chang hian MZS RLM Hnuaia hemi sikim alo oma chang hian ke ni khua chu kan chang kai pui le to ke thingtlang khua kanyar mi re theite te om khom kanya kun thok hlo nei lo ho tan chuan he eng lo dam lo ni khwa emo eng emo huna poisa mi wa puk tur emo mani chung nai deute po wa pan tur kan nei lo lai a hetia benglon te poni se min ron pek hi chung kotin le member tin a khotlang hian kan chang kai pui le tuk ti kha ka soi do ani tak chu ti chan enge ezon chumi ezon na atan an man de uber self help group chang chuan a then chu hei elo ran vul nan te an manga chuanin a then hi dor tian siama chuan a then ka henlum tian siam ta chuanin hei huan lampang po hi ni ta chuan atam mai oi soidon chuanin atam alom om in chor changkaya alom khop mai ti chuanin atop nan din hun har sat jok te mi re theite ta na MZS RLM Hnuai Self Help Group la chu enge cha ETM enge i hmudan tha ka ti khop mai he ke ni ang mi re thei he lo nei lo tan chuan enge ni he benglon hi valak ti har sata chuanin enge ni tuna hianin benglon kan la ka hianin enge ni antin nge ka tiang he shat pui tu tur te o quarantor te nei ngai lovin he MZS RLM Hnuai changa ise tuna self help group alo din he kan ki ni tan chon nei mi re thei te tan chon kan chang kai puin kan hlok puya kan lom hle ni alom om nu tuke inkom na hun chatak min sam saka kan lome mara chalai pol MTP hian Iana KHUA chia chat le swal na kong shang laka te po khotlang muan tu poimo ber an ni a khotlang in nga na ni an tin hle langsar taka na tho tam tak an neya langsar ho si lo na haw tak tak mai tho la an nga bok khotlang moi tu khotlang ti ming chatu Iana khomel lan na ber an ni ole ti chuan zona te kan han in zo chamo popanga kan president kan zo tanga MTP hi engti kumange lo din chan MTP hi keini ainak branch sa hian sangkha jako somriat le paruk kuma adinga
chuanin tun hi kum somli kan la tling lo hret tin ani chu kum som thum le pakua tin ani chu kan din atangin ani tak chu ti chuan member engzat nge meicha le mipa a sha the mayam member zan hi le pasari kan ni ta chuanin meichia somsari paruk le mipa za som thum pakhat kan ni e heta pulal choi moya kan zot ve anga chhatni chatni lama hian engtin nge MTP te hian in branch han in kalpuya thing khonte bu fai khon thlengin khor in rapui thlengin engtin nge ma in lakchin tuna hian kan kho chuan MTP te hian azan khana hian a khopu min kan thut pui ta chuan azan ni ne le azan thum ni hi MTP kan thut pui ve thong ta chuanin thing khon ne ro hi chu tunlaya thinga rong bol an omwak to lo wang hian motor tin kan trip ta exine kan da khatiang te khan chuan bu fai ero hi chu kan la khon tun thleng hian tak chu ani chuan chhatni chatni abiga man tur property te in nei chaim kan nei tha ti le ma music lampang hi kan le nei tha lawa adang thlan lai na tur man ro ti vel te khatiang jong jong ko chu kan nei tha Iana KHUA hian pasal chale ram wachal tak tak po an nei nuala ama ero chu kan ram ti moi tu nungcha de chunga uchuak taka in hlei ero anom lo hle kan state board vavule state animal saza po mu tur wang tak ani to lain Iana KHUA le ache vela hian mu tur an la oma khotlang le Iana MTP te malak na ra ania a hlu em ani le ti chuan kan president kan zot velenga ramngo le nungcha hum halkonga hian eng angin nge MTP te hian ma in lakchin ramngo le nungcha hum halkonga hianin MTP hianin du thu sam chonin ha kan la thailo ma se kan thei tok chonin ma kan la vea he kan khobul kan khochak loka hianin tlang dung nuam ve tak na hun no ma chu chu ramsa he kan state animal saza Mizoram chuna tambero me te po hianin keni akhot chungte hian chonin kan ti hiala chu chumi hun le chonin pakhat le state board kan ti hi headline hi omnam hun ania public meeting a khan reservation area nga mingpon sakturin zenda kan thelu ta chu chuan poma chumi ven him le duty te thleng MTP kan theyang to kin ha kan la a thing le mau lak te po kan phalo ramwak mi te po hetlama hianin tu ma kal lo turin information kan khop bulami te kan thenom khop bulami te po lekha te po kan thon veka tiang chonin kan theyang tok tokin ma kan lavea chonin abik takin hi tourism atana kan rom han ve sim NGO atang ani ve boka amun ma te hi anuama jinmi te mit lange the ani hi kan ring ve boka thim hutur lung mak deu kongka ang dewa inrem chho lung te po oma kan ramami luite le he tunak Burma ram ne na kan in ram rina tuipui chim tuipui thar lampang kan ni wang henin hemi po hi Burma lam nen kan ngalang khuanen henin in thurolin sangha man dan chungchanga dynamo le tiang thil tur manga sanghaman te po hi kan khapa heng po hi MTP ina ven him le duty ti vel hi kan halak na vek chu ani ti chuanin MTP han kumpuan enge ineya in bozui cha eng angin in bozui general headquarter tang hian kumpuan an lo kan nei ve a chu ram le nam hum hal tiania chu ke ni khwa chan thei to bin kan phak to ka kan lo wo zui ve a kan ram mani ram thewa mani branch ram thewa hian ram hum hal te nung cha lam pang te kan hum hala chuanin trong thleng hian in hum hala thai kan tia chung te po chu kan ma kan la chho ve mek zo ni infiam na kong shanga po Iana chalai te hian ma an la ve china infiam na khelmo le indoor stadium te an nei thattok lo wangero chuan du thu sam ram ero an la thleng mai thei chin lo ezon na tlang infiam na konga rual anut ve china chalai ni talent hai chwa konga
ma po an la chho mek zelani ole ti chuanin in fiamna lama hian enge in chalai te din mun he volleyball te football te ni mo tiang khan khodanga te an kalem ram danga te in chalai te enge in din mun min han shilla kolom tu ke tilu tukin he in fiamna hian ma kan la son rilowa ma se club kan din ve a club ming laya china kan president suitak angkhan kan tlang ming moi tak be chanin ke chung football club kan vo a he sang ni le kum sang ni som ni khan din ve tran chaw ania tuna hian ma na sat kin ma an la chaw meka ma kan la tran chaw ania wang khan tilu tukin district IOMO state level emo national level a tel phakha kan la nei rilowa kan la chor chu rilowa wangin tuna tanga rilo te a chon helai kan club hroi tu te ka hrenan hoya hian district level a te state level a te po kan nei thoi ka be se ani tunlai kan zoram chunga rui hloman atam hle a ramria cheng te phei chu anral chi hle chini narin om chutiang ani mek lai chuan Iana KHUA a ero chalai drugs khoi an om lawa heta chang ringot po hian Iana KHUA te in enkol chat zia a sha thei rui hlo an do na konga ramria om an ni awang ro chuan in ven reng ero a chulani o ti chuanin hei rui hlo ti shang mo zu emo jaks emo tiang akhan in khwa te hi enge indin mun in kho chalai te chuan in khwa a hian enge arun tamem arun paltang ve em ti kha indin mun kha toite min han shile te che rui hlo a hian chuanin thingtlang kho kan ni ve bok nen hin kan fihlim chuanin zu ero hi chu achanga lo ti pol te hi chu an om ve nol mai theya Burma ramkal po na kong ani wang hianin hetlam atanga drugs ron tol lut le tiang vel hi chu a omlong ti lang kini kan se theibok se duty le tiang vel kan in dareng thei si lowa Burma ne na in kalpo na kong ani ve awang hianin hei hi kan sarkar lamatang hianin engtin mo duty te department lamatang hianin abik takin tiang force lampang mi hi min ron da sak thei se ti ti po kha MTP rilruwa chona om tel hal boka hei hi ke ni po na kan ngai poi mo berle hi aron lu thei menga tia rilru kan nei ve na chuni ve Iana khonwam le achunga cheng mi pui hoi hom tak tak te tlang mun moi le nungcha moi tak tak te twal le naram ngo te nen vul zel sela changthar lo om zel tur ten Iana KHUA ni za pui lova khoti ming chatu ani zel theinan tuna lwa mek tu te hi an pui mo em ema malam panakal zel turin kan du sak em ani